وسا فيلم هيدا مها طباخ هيدا 2014 وسا فرمان هاتا سري ازديا يعني راست أنا فرمانة يكمين بو نه دويمين بو بس هاري جرانتري هاتي سري ملتي ازدي اف بو اجبركو هم كجوجين كتنا دزده هم وسا زاروك دايك گشتي قتل كرن كوم كوجيك بيقانين يعني اشبه هندجي هاري جرانش ملتي ازدي هاتي افرمان بو هدفو ارمانج داعشي او بو زاني ملتي هاري كفنار افا هاري كو سباريا خوفا گريداي بچاندا خوفا گريداي اف ملتي ازديه اجبون دي واجد خواست وسا ملتي ازدي تنا بكن اجبوكو وسا چانداوان شوله راكن ناوي ازدياتي ملتكين ني ناس كرن يا دا وسا دينك بي اولك بي ناوي ازدياتي بي ني ناس كرن وكوكا كي كفنار شوله راكرن هدفو ارمانج داعش بخوجي اف بو وسا دمي فرمان چي بي پیشمرگه بخواجید ورده بون اشته هفکاری به داعش را کری پیشمرگه بخوابون یعنی وسا هفکاری وانا چاوا شنگال بفروشن چاوا قیچوجین ازدی بخنه دست دشمن ده هفکاری وان سروی اساسی بو اشخو پیشمرگه پاراستنا ملتی ازدی نکرن یا هاو قاس کمکوجیه کی مازن پیگنت هات یا ده هاو قاس قیچوجین نت کتن دست داعش هاو قاس زاروک جن زلام خورد ند هاتن قتل کرن يعني پیشمرگه بخواجیش پیش ما بازده نهیلان ام شر بکن و نوان بخوا پارستنا ملت ازدی کر يعني اساس هدف ارمانجه وانه قیچوجین ازدی پر روینن زانین مثلا جواکا ازدی چا نزینگی قیچوجینات به یا دا جواک دیا آوا کرن دی سجی قیچوجینن یا وسا ابچانده و گریدایی دينو اولو خوفا گريداي وسا ناهي لزرار بگه جواكي ديسا جنو جنه اجبون ده هدف ارمان جدش من بخواجي او بو دسبيكي قيچو جنا تنبكن هر خوازن سر چاندا خداين بچن سر چاندا اسلامي اجبوكو بقاربن تنبكن هر تشتت كرن يا وسا افكرن مثلا هناك تشتي يكون ناف جواكا ما ازديده قدخانه هناك قوتن يكون ناين بخارانين او وان دانا قوتن يا دوسا هناك تشتي وان دانا كرين او جي اساسي ويجي خود خواستن وسا سر چانده داينن يا في چانده تنا بكن يا دا همت گشتي ازديا بكشينن سر ديلين اسلامي اساسا وانجي اف شخو بشتي فرمان چه بو وسا يعني راستی جی پشتی فرمان چه بی مثلا هیزا کی ماجی هاتا آوا کرن یا بشویه جش هاتا آوا کرن اسایشا عزت خان هاتا آوا کرن او جی پیشنگتی هاتا آوا کرن يعني راسي مثلا اجبر کو دشمن زانه مثلا پیشنگی ما چقاس وسا انسان پیشنگتی جواکی رد کن وسا نا هیلن جارکد فرمان وری سر ما اشخوات دشمن جوان اساست گرید مثلا پشتی فرمان چه بی وسا اشته يا باشي آوابو يا جشي آوابو اسایشا ازخان آوابو وسا يعني راستی جر خصن بيونه کی جواکا ازدی هاتا چه کرن او جي پیشنگتیا انسان مثلا انسان وکا مام سعید بو مام زکی بو حوالی برخودان بو اشته حوال بیریوان بو دشمن خو جوان انسان اساست گیرش بو پیشنگتی جواکا ازدی رن نکن دیم جواکا ازدی بندست به یا دا دیم قتل عام سر جواکا ازدی ورن اجبو هندجي هر جاركا تميزات كي مثلا يا دا روجا كي مي مهم دا يا دا وسا روجا كي مي واتهلي دا يا ما هكي مي وسا اجبو ما بايش هي وسا چا قال كي بريني منا هاتي هشكرن دا ما هكي وسا دا هر ايريشتي نسر پیشنگي ماشي وسا خوازه پیشنگي ما تنا بكش بوكو پیشنگتي كي خورتر اجباكا يزدرا نين كرن اجبوكو جاركا تقطع عمر درباز بن اجبوكو يعني راستي جي تشتي دشمن بخود خوازي اجبوكو وان بكن اجبو هندي راستي وسا پیشنگي من هانكي هدفت گرن يعني وسا راستي جي مثلا مامزكي بخواجي پیشنگي كي جواكا ازدي بو اشتا وسا دمي هاتيا شنگال و حيا روجا شهادتا خوشي هر كده مزن دا اجبوكو راستي جي وسا اتفاق بوينه كي في جواكا ازدي چه بي يا دا وسا
اف ببه یعنی راستی جی انسان و بینه سر زمان مامزکیش بو ازدیا وقت ستونه کی بو یعنی وقت چه وسا وقت اتفاقی بو یعنی تذکر میزد کرد چه که ماسی هوا یاد چه اف هوا دروی که ماسی آوانجی چه ما اف هوا اشتا مامزکی دوی داری بو پیشنگتی جرد کرد نخواست وسا زیده اف ببید خواست هر جواکا ازدیب هفدو یعنی وسا ناف خوب خدا بن یا دا خوب خو بدن ریوا برن یا دا خوب خو بدن پاراستن یعنی راستی جی مثلا جواکا ما ازدی جی پر وسا تا زانی نجبر کو پیشنگی کی وانه زانی چقاس کدش وان رده یعنی جواکا ازدی جی گریدان بوینا وانه مامزکی ره پر خورد بو مثلا نهاجی انسان ببینه یعنی هم نيف جواكا ازدي ده انسان اتخوازن ببن وكا مامزكي پیشنگتی جواكا ازدي را در بکن درد كيفن يعني جبركو زانن پیشنگه کی جواكا ازدي زانن چقاس چاوسا خير خوازي جواكا ازدي بو يعني پشتي مامزكيش کوچو زيوري وسا مامزكي هاتا هدف گرتن او جي زانين دشمن بخو جي زاني يعني چقاس پیشنگتی کی خورت جواكا ازدي رد که یا دا چقاس يعني وسا اتفاق ناوا جواكا ازدي ده يعني aslında işte برید خواستن بکن وی دمی پیگ نهاتین نهاد خوازن بکن یعنی نهانه که خوازن پیشنگا هدف بگرین یا ده نهیلن جواکا ازدی خوب وسا ابری خستن بکه اجبو هنده زانین مثلا مامزکی چقاس کدد بر جواکا ازدی ده اجبو کو هنک تشتی جواکا ازدی ورن آوا کرن اجبو هنده راستی جی وسا پشتی مامزکیش کوچو زیوره مثلا وسا ته هدف گرتن یعنی وسا دوی مهیده 16 طباخه وسا مام سعيد بخوجي هاتا هدف گرتن يعني راستي مثلا رولو مسيونكي مام سعيد بخوجي ناوا جواكا ازدي دهبو يعني تميزات كر جواكا ازدي جي پر مسا وسا مام سعيد حزدك وسا جبركو راسي پیشنگتی اش هنك تشتارا كري اش هنك سازيا و آوا کرنے را كري يك جي مام سعيد بو يعني مثلا وسا اشتا داري خوش 12 سواري رفا كرين اشتا وسا مالا خودا حواندن وسا آري كارداينا 12 سواري دست بيكا فرمانيا هاتينا شنگال وسا يعني راستي رولو مسيوني پرمازن بو اجبركو جواكا يزيب خوشي زاني مام سعيد چقاس وسا اوه وسا يك بونكي جواكا يزيد خوازي يعني زانين هر کسی جي زاني اجبوكو جارکا دی وسا دشمن نکاربه ما بندست بکا یا دا وسا اجمارا بیجه هنک دوش هنک تشتی خوب بردن یا دا ورن سر دین اسلامی جواکا ازدی زانی اجبو و پیشنگتیش خور اج ملت ازدی رد کر یعنی دمی مام سعید بخوشی شهید کتی اشتا مهاکی وسا ده هم سال وگرا فرمانیه هم سال وگرا مامزکیه هم سال وگرا کوچوه هر مهاکی وسا ده دشمن خوازه پیشنگه کی مایده هدف بگیره دمی مام سعید بخوشی شهید کتی اشتا وسا جوینه کی عراقی را هاد بو چهگرن مام سعید و حوال عیسا جی چوبونوی داره اشتا زیوراندن دشمن هدف گرد او جی چه بو پلان لی بو راستی جی یعنی آگاهی وانش هفدو هبو اجبوكو مام سعيد شاوا در كفش ويدري وري هدف گرتن اشتا پیشنگی ميدتر بكن هدف يا دا وسا شهيد بيخن يعني راسي بلان لي مثلا اشتا هفكا اتفرمان ده هفكاريا پیشمرگه و داعش بيغرهبو الفي هدف گرتن ده جي پیش هفكاريا عراقي و دولتات ترك بيغرهبو اشتا يعني نم ممكن ادوي كيليه ده دولتات ترك بزانبه اشتا مام سعيد شوي داري دركوي هكا هفكاريا عراقي بيرنبا يعني زانين اشتا وسا دي سجي اجبوكو هناك تشتا ابوان جواكا ازديبوان بدن قبول كرن مام سعيد شوبو ويدري اشتا وسا هدف هاتا گرتن اشتا آگاهيا عراقي بيهبو هفكاريا عراقي بدولتات ترك ربو وسا پیکانین وان ایریش اثر پیشنگ جواکا ازدی چمایه ادخوازن اشته نهی جدمه هی پینگاوا یکمین نهی جدمه هی وسا اف بکن اشبو هنده راستی وسا ایریش دی نصر جواکا ازدی او جی وسا حکومتا کازمیه یا دا پیشمرگه و
اردوغانه یعنی خوازن راستی جواکا ازدی تونه بکن پیشنگی جواکا ازدی تونه بکن وسا پیمانه نه جد مه پیک آنین بو اش بکو مثلا اشتا پشتی هنگی اشتا وسا خسته کی رسمی مستشفى کی رسمی او حقاس زاروک ملت عرب زاروک ملت ازدی وسا تدا کارو خباتت کرن اشتا وسا خسته بخوجی هدف کردن اشتا وسا خوازن انسان کی مثلا جواکا ازدی کار بکا خبات بکا بکار بی راستی برینی جواکا ازدی بکوینه یعنی دشمن وان عفو ناکا هکا کی جید به زاروک کی هری پچوک جی به مثلا کار کی هری پچوک بو جواکا ازدی بکا دشمن وی عفو ناکا یعنی هکا بچره باسی جی به وی هدفت گری وید که بن توپ و طیاره خدا یا دوسا وی قتلت که یعنی اساسا سر خسته جهاتیه کرن سر وی اساسی بو اش بو کنه کاربن وسا برینا دل جواکا ازدی وری خواندن یا او زارو که ملت عرب ملت ازدی تدا کارو خباتت کرن اش بو کنه کاربن راسی برینا ملت خو بدن ساخلام کرن اش بو هند راستی دشمن افخو ایریجی ان نصر خسته سکینی یعنی راستی وسا هدف گرتنا وان هر هشت حوالاجی یعنی دکتر مغلسه جی مثلا وسا اشتاش باکوری کردستانی وسا اب هوارا ملت ازدی و حد دست بکا فرمانه اش بو راستی جی بکاربن تشتاکیش وی ملت ازدی را بکن بکاربن وسا هناك اشي في ملتي درباز بكن او هوال بخوجي مثلا دكتور مغلسه بخوجي اش باكوري كردستاني هات شنغال ده هوقاس كارو خبات كر اش دشمن نابيجي مثلا اش باكوره اش باشوره يا شنغاله يا جهك جدايه انسان كيش بو ملت ازدي كارو خباتا كي بكتي هدف گرتن يعني وسا هوقاسي ارتشا عراقب خوجي هاتا و مستشفى ده هوقاس حوالی می وی داری یا د ملت می ازدی ملت می عربی دوی داری د کارو خباتت کر وسا عسکری عراقی جی هوقاس درمان کربون علاج کربون هوقاس عالجان بون اصلا هفکا افجی پلانک جی عراقی بو یا د وسا ند بو هکا نه پلانک جی عراقی با بریا دروجای اشتا بريات خاصة بدنا بدروجة عراقنا تشوفوا مستشفى ده ورغم يكون مثلا وسا رسمية الدنيا إذا إنسان هم زاني مثلا خاصة داين النابة قد خيا اشتوسا هدف قرتن أبجي بهفكاريا كاظم يبو هفكاريا دولة عراق يبو اشتهو قاسي دوي دريبون هو قاسي كارو خبات كرن أو بخوجي عالجاندن اما اف تشنا دانا بچاوي خو تنه گوتن جواکا ازدی رکارت کن پیستا اف نمینن پیستا ورن شهید خستن یا ورن قتل کرن يعني دبكو مها طباقي مها كراش بيش ازديارة اشتا سالفقرا فرمانية وسا امام سعيدة امام زكية اكوجوا سكينية دشمن بخوجي خوازي اشتا هر في مهي اشمارا هي بيت الراش بكا اما اشمارا بايشا راستا مرا ايشا هر ايش بوينه كي مي مازن برخوادانيه كي ماستر بخوراتينه اشتهي زي مثلا اف ايش بوينه مي مازن اف برينه هندري مدى مازن هيلي هي زيتر اراده ملتي ازدي خورتر ببه ايش بو هندي هر شهادتا كي مي تشد به ام هم بيتيشن هم هيزاكي هري مازن بيت گرن ايش بركو ام شهادتا وان حواله سر بلندنجي و امنا هيلن اشتا دشمن بيجي ما اف حوال شهيد خست يا دا ما اف بيشنگي وان شهيد خست هوا اراده وان كت هوا نكارن هبا كي تدبر خدا نوسا هي زيتر برخدانيا ما مزند به اراده ما خورتد به و امنا هيلن هي زيتر دسلاداريا وان دشمن افسر سري مدبه دبا خواستن في مهيده بكن فرمانا هفتيو بينجا بس مع الاسف بيك نهات ومنا هيلن بيك جي ايه اشتهر او ايريشه كيف سر مدبين ام دقاتي وهيزا خورت كانوا دهمبري ايريشه دشمن بساكنن دي سجي ام شهيده في مهيده شهيد كتين ام بيرتين وباش ناخذ بران حوالات طويلن